TV. Bwana tuweta na mbere kwate na batu ndene ya Meru TV no ndarekio kwera umbere au ndene karoki tukarinde na atongeria ba county Meru na kinyama bisa para kudara bakibangare mantu igi ruiroro kirimene tariki 21 mweri uyu ele igire mantu igi utetheri utalinde kinyawa ka cancer center kurona murimo wa cancer uro tuigite mpanga muno ndene ya county yetu ya Meru na utuborwa renkethira nke watu weni CEO wa level 5 bwana Kirimi kuri na waziri Mheshimiwa Kome, karibu sana na tuli na Madam Musau. Okay. Bakethera bakaria mantu mwanya igiroro kethera ukibwithika tariki 22 na yayo ndeni ukiria mugongo yo county Meru. Kama biri nawe bwana Kirimi withere wekethia Meru na utukuborwa ri utwire mbio yongwa wite kwariria Meru uri mutongeria hospitali ya level 5. Bwega sana unikambuge the CEO wa Meru level 5 iwaga muno ki TV ya Meru nontu bwa gutwa gikaro giki tumba kuija kwaria na ntu betu ba Meru nontu bwa gugira tuwita twi thirikari ya county government na then sibitari batu rutaro gutungatira mwiri rutaro Meru level 5 ni twije twinde cancer yete murimo jogo tu inyiria muno batu twa Meru itukomenya kana kwi Kenya yonde Meru niyo ina thine cancer na governor wetu amba kureta marathon kana Mount Kenya run irantu bakogea kiremene kia Mount Kenya Jumamosi ya tariki 22 na ikio tujite narua kenda tugeria kwaria na antu betu ba Meru nontu ibona TV ya Meru TV tumendete muno kenda tumba kugamenyithia niki gitumi tukugea tariki 22 ni Jumamosi nikenda tumba kuaka center ya cancer ndene Meru level 5 irega atethia atori ba county ya Meru nikenda tumba kurwa na murimo juju jo tureterete thina nyingi ki family chetu na ki county yetu. Okay. Waziri rongomerete youth. Karibu sana ndani ya Meru TV na utwire tumikia waziri ombe kwethira area utukuborwa ri. Bwega rabo igwa rito ni Kome ndi waziri wa thirikari ya county ya Meru ndongamirite mbeombithi michetho kana sports na untwire kana culture kundi na doangi ucho ithatu lakini mbere kambugi ibwega yaro Dr. Kirimi uga ibwega no tubakanya gaka Meru TV butwete na butwete ya partners betu nontu bwakwariria rwiro rura tariki 22 rwiro wa mbere ndene ya region iji yetu ndene ndiguru iji yetu ya Kenya rwiro wa mbere so ni historic thing ni historic ora governor wetu akarakiuga making Meru great. I think it's a reality, it's happening, it's here with us imantu jokarika taiji ndene ya Meru ko tukariria muno rwiro rura na orea sports kana michetho iomba go contribute te akigutethia chethi igutethia mugongo na njira for example ya kurwa na mpanga ya cancer. Okay. Madam Musau, sijui kama utazungumza Kimeru ama utazungumza lugha ya taifa. Karibu sana, salimia wa Kenya. Asante sana. Nashukuru kuwa hapa. Mimi ndio nafanya katika Meru level 5 as an oncologist and we run an oncology clinic there and we attend to patients who have been diagnosed with cancer, but we also help towards prevention of cancer by instituting screening services for the patients there. Okay. Daktari, ambie kireo rengi okwaria mantu igi murimo yo cancer, right? Itumikia thirikari ukulugira department health ibangania no mwankaru irororo thire ryo utira cancer center. Cancer center iri ine yakwa na itumikio ngoke waka center ni biyo yongwa murimo yutu kitempanga yes lakini the main reason ya waka cancer center ikuwekethira yakwa na itumikire kinene kia waka cancer center ni riko. Yes. Bwega sana nituje ndani Meru County na devolution ikweja te Meru County yake county chonte 47 kubati kwethora kwina sibitari imwe iria niyo itawatuge county referral hospital nikenda ugima mwiri gomba gutungatirwa ki sibitari iria kuma ki sibitari chonde ira chi county neu
na ge sibitari ya Meru tuje sibitari nene buru ke county ya Meru ni Meru Teaching and Referral Hospital na sibitari ya jetu ni udumiaga kinyanto ba county ingire itidiorun kete aja ikethwa ni original referral ya gwita Isiolo, gwita Samburu, gwita Marsabit, kinyatha Rakanithi na rotero moro la equipe ya rojeta rotero wa Meru. Kwa cancer center eje ere bwira kwithwa yakikuringana na woni wa governor wetu Meru ethwa ya kwa sibitari ya Meru level 5. Gitumi gya kwithwa twina cancer center ukwaria uma uga ni ete thina muno cancer ke ndene Meru na batu kuringana tuigitwe kuringana na munene wetu governor wetu na batu twe sibitari tuga murimo jojo wa cancer tuterwa na juto turitie maru katoka rungama tugwatanire tuwe na jumu tuone antu betu thina nene daktari akwaria mantu ja screening tuina screening program chotethia muno twita anturene kwichionde cha sub county cha Meru tugiscreena lakini kwa bahati mbaya unaonekana na kansari kaka tutangari ete Nairobi Kenyatta National Hospital kana na getana ikongera ngarama ira cha kifamilia kwa na thirikari ona ithithie cancer center ethwe Meru level 5 nikenda yombo tungatira thina cha cancer sibitari ne Meru level 5 nikitu kugea kenda tuthithia cancer center muntu utumba ukaragwenka na uitangu wichionde ire kwendekana kuringana resources ire ireo kwe mantu jamwe thirikari nitikiritie kwithwa kwina nya partnership na antu ba private kwithwa kwina ginya ngwataniro na atori barabe ki county nikenda tumba ku witangu gi thirikari kairi ni yetu twinde kwa utona kwithwa kwina rani eje nikenda tikenda nya gwaka cancer center ki kinya kutwita na ndeta na twejete batutikire na tutatu Kiweru TV antu bambiria kumenya murimo juju kujo tukugeria twina mikakati tukugeria kujo tungatira teka tuweichitha gi cancer katoka me face twaria mantu jayo ikongera conversations kuba baitu kwaria mantu ja cancer nikenda kinya muntu uria urari na kathina akute kumenya nimba kuthwa imbi kinya itogua bora bakwijai sibitari kwa kwina mantu mengi ja kujeni na cancer center te treatment yake. Okay. Waziri department ya sport yategetherete theria bongwa kiri ruiro ruru kethero kibwithika tuku ya Jumamosi tariki 22. Okay, bwega mbere ma ruiro ruru ngwa ni sport ni activity ya sport na uratuka ya twetetheria mbere ma nio the lead department yetu ya youth sports and culture karoankauka sports kutetheria kubangania kana mitaratara ya kuhakikisha rwero ruru rugu succeed kana rufanikio mbuge kurwa na mpanga ya cancer ni the main objective kana ni moroto jura munene muno kana ni kira twerekeretie muno kirwero ruru mbuge irwero antu kana Kenya na antu ba ndiguru ingi bakochiandikithia kenda ba participate kitumi katukwenda kuthurania mbeca jora daktari uga chia gutetheria ngavana wetu ki vision irewe ya waka cancer center na kurwa mulimo ya cancer hiyo ni objective imwe poja iri itukwenda kurwa na mantu ja climate change kana ja tuku environmental conservation na ikyo kimwe kia advice kuthura rwero rwa rwikiremende kana muitone na ara rukambire Kenya School of Adventure ara antrimiti kana rutareo kibirichia muitone uititio wa kirema Mount Kenya poja datu kukurukira rwero rwo tuketha twikuragia tourism kana utalii ndene account yetu ya Meru kwa tudingatirite merekera jajo datu ruangirio sports itutetheria kuorganize kana kubangania kureta washikandao bonde kenda tuhakikisha rwero rwaro kufanikiwa na ndina mwaka mbuge twitite bwega muno twina kugwirwa muno governor wetu ni mutongeri tuga tongere leading from the front nontu kama na itite ngugi bwega kuhakikisha mibango yonde ni itite bwega
kuchwa partners bara donors na antu tutetheria bwibonete ruo muno itumbite ku receive a lot of support kana kuona utethio na antu baba ingi muno makambuni antu biumbe pejite kwenda participate kana gushirikiana na thirikari ya kaunti ya Meru kuhakikisha tukomba kuthorania mbeca cia kung'ana cia gwaka cancer center kurwa na gutetheria mantu ya environmental protection na gukuria utari ndani ya kaunti yetu ya Meru. Wow. Daktari, umekuwa katika hospitali ya Meru Teaching and Referral. Kwa sasa kituo cha kutibu ugonjwa wa kansa kikijengwa pale, kitawasaidia vipi katika kupigana na janga la ugonjwa wa saratani? Hicho kituo kikijengwa kitatusaidia zaidi kupambana na hii ugonjwa. Kwa wakati huu capacity yetu ya kuona wagonjwa na pia kutibu imekuwa limited kwa sababu ya resources na pia space ambayo tuko nayo. Na pia ukiangalia kama unataka kupambana na hii ugonjwa ya kansa, huanzangi tu na kutibu. Lazima uanze kuangalia ni nini ambacho kinachangia kuleta kupata hiyo kansa. So tunataka kuangalia hiyo tukiwa na hii institute. So tunataka kuangalia the different risk factors ambazo zinachangia kansa katika hii kaunti yetu ya Meru. Pia tunataka kuangalia vile tunaweza kuweka vipimo ambazo zinaweza saidia kuprevent hiyo kansa kama tunaweza. Alafu sasa tuingie upande wa matibabu. So tukiangalia hizo zote tutaona ya kwamba tumeweza kupambana na hii ugonjwa from all aspects. So hii institute itasaidia kwa hiyo wajibu. Okay. Daktari, kituo kia kansa kia kwa Meru Teaching and Referral after Rotary 22 ni untuboka ukia kaita kanate na kansa center ya kore tetheria ntubo Meru kuona tungata wa kaunti Meru batewita kuntukunge kuri tungata bo murimo yo. Yes, tayari utungatiri bwa murimo wa kansa iboneka sibitari ya Meru level 5. Twina oncologist aurea uga tayari netherwa ena clinic sibitari ya Meru level 5. Twari gitarira aja muno tutiko offer services cia gutetheria patients barabe na cancer bageta Nairobi uo weta bageta Nairobi, lakini kambuge kuma mwaka jao 2018 twambiria kuweka mikakati ya gwithwa tukeja na ndawa cia muno ruterwa chemotherapy na gavana hakikisha tukuona oncologist uju tunaona aruaja eja andikwa ni thirikari ya county April 2019 last year na without fear of contradiction. Yes. Tiwetikia kwe county umbotara na biara bya njara emwe chena oncologist in Meru in Kenya. In Kenya. Ko into ikikinya tari tukunyita kinene muno komba kwithwa tukeja na utungatiri bwa cancer kiri county ya Meru. Indi twauga atiri na gavana aturia auria atiri niki gitumi murimo wa cancer jwete mpanga ndene Meru na idea wena ndeja mantu yotu ya Cancer Institute na Dr. Elena huria kuweta mantu ya kuweta ya research tweta ntura imwe Igembe South ukethera gutimu nja eta watu ai murimo wa cancer bamoka da nyanto bairi batu banje emwe ntura imwe ikegoi na twageria kureta inya Kemri bagita research na nije kugita utumba kugita research ruone utina mikakati enjaga imenyekana kuthia research tiginto gya ukirarukirwa ambiria kugana kugita research scientific research kwena Cancer Institute eje igatetheria muno kinya rutaru daktari wetu agwetarwa ambio rwa kumenya research kenda tumenya thina ni ari kwiyo ndo tukuona ambio mirimo eje ya cancer ikitwera mpanga ndene ya Meru tu strong muno rutaru screen kairo nkugita na treatment ezo na ndo amburia twa matoka tariki 22 ire tukirigira center yakwa center tayari tuna clinic ekwendelea daktari uga ni space edora etene nei no atwere bona about how many patients in a week, I don't know, in a month about 300 more than 300 patients
twina space ira kwe kungana na studio yeku kona ni tukwenda na ndiko is almost where we are sitting. Tukwenda gukura kiuria kiu kiaomba gwakwa ri nandi gigategemea na outcome chia fundraising ikugitwa partners baraga bana komba kuona kenda twithura tukiumba go take off project yeji but I'm confident tukithiria miaka ingi ire tukatha tugura cancer center then yes bibi kwe mtu enda kumenya cancer center kiri ruru kiri partners bonde ka cancer yumba kwenda utumira mbetsia na at least kiri mtu wenda kwenda kunyokumenda kutethia kamenya tuna target Meru ina target ukinyela mbesa fulani so cancer center yumba utumira mbetsia. Yes, from discussions ira tena channel tuteko takoge in isolation to Meru County governor tunaritia muno na treasury national treasury na Ministry of Health ituje kuthithia cancer center tukwenda to actualization kabisa ku offer service chonde cha cancer ke pesa cha Kenya kwenda kuma bilioni ijire kweta bilioni 3 na unio figure ekuarirwa kenda tumba kukinyara ku actualize ara tukwenda lakini tuje rerawe na dream nene you also allowed with an faces kwa kwena kintokera tukathithia immediately already tukita sibitari Meru level 5 tugere tu na oncologist amba kututaithia ruterwa gintu gitwa chemotherapy lakini dream yetu twetha tu na cancer center twita gintu gitwa radiotherapy na uninkara nyankira achore bakora tu naja nturene one of the Dr. Musau you'd agree one of problem to in Kenya ni kwithwa radiotherapy Kenya no mwanka wite Nairobi true na tu mwaka 2020 na kinyaga mna tuna karage turaia kama machine ya radiotherapy ka India bagora na mbeche iko tutena jotu icho tukuheria guchwana ndike nda tutuna machine ya radiotherapy ira wetwa kwithia cancer aja Meru na turenda antu bakauma kuma na unda weta Marsabit bakaja radiotherapy Meru tebeta Nairobi turenda kinya tu center medical tourism twadithiare facility ya cancer nonto corona muri mojo cancer mtu akachoa resources utethio ara kuoneka watu tu na dream nya cancer center je tu twaririe mbecha yutugira 2 to 3 billion iro kinya tureju Kenya patients kuma ome kwa country chitu yurunkita rutera north batiumba kuona facilities nya tuna chotha hiji tukwariria na twakura no tukaza tukikuraia nya medical tourism kwa mfano na CECM aja I'm sure you nya part ya dream you bwana waziri kiri ubangane bubwa arururu wa tarehe 22 right partners baba o partner kiri support rurururi imitratana te kuthreita na mbere ni partners bakuma ku ni Meru ni Kenya kana ni company kana imbi kendo tetheria rururu. Okay bwega muchungu ga charity begins at home kana ana Kimeru tukugate kemichuma na muchi kemichuma na muchi now so partners betu bambere kana akiri kiroto kiki kia kwa cancer center kana kiaro irororo tutongere tunika bana wetu partners bambere ni antoba Meru wananchi uwe na woni nongi nontu we stand to benefit kana batu ja atori ba Meru ba county Meru itu tuka findika mono cancer center je yakwa awana biashara ba Meru for example tukuga tourism ekura kana otariba akura antobara tabaka ataribara bagumakura kuraja kurabaka umakana be hospital yetu taba karara nyomba che county bakarara motiri yetu ndene account ya Meru jora Kenya kumaja ageta ikiti mwaji India mwaji kama hospitali ndio lakini uro mkiti atima hospitali sasa kwa njire mwa kulia tourism ku partners bambere buruni ya Meru number 2 mbuge monkana ndito nete a lot of goodwill kano and bubu ega mono kiri companies makambuni cha mwanya ndene Kenya
banks inyingi KCB batwete mbia inyingi bwega Cooperative Bank, Credit Bank. The main sponsor really warururu turatagitete kana uratwagaenie ki sponsorships ira tugite the main sponsor no roga twa milioni 10 tayari. Kampuni ya Kevian igwitwa Kevian ibatwete already marenganite cheki mbiuchi account ine iwegeta giwaka cancer center kwina partners baba ingi muno babu Meru TV for example muthekeri na mutegeri mbugare onde na kuona news chenu ikiambiria ibukwa ririo mantu jara jororora kwina Nation Media Group na bangi baba ingi na no to kuendelea kuchwa bangi baba ingi ndene Meru aja kwina organizations kana makampuni studio maingi na nyantu biombe bagochia jana bagitambesha chao kuhakikisha rurora rukura barabangi tutagerete partners mono rurora imbugire mtu mwananchi na kuregister na shilingi 2,000 mwananchi wa kawaida urokwenda ku participate jarurora rungi jo tugabio disiru kana rungi we participate ukaregister ira ninjire mwe kuthurania mbesha ira kou ikyo kuga partner mbere ni mwananchi ura ukoregister etheri murito arito tu register na shilingi 1,000 arito ba colleges ba polytechnics chietu na mantu cheje lakini kira tukuga muno tukwere rwero tariki 22 tureregera kana twina weregero tugakinya antu 5,000 kinine kiraga Trimetinara Kenya School of Adventure para bakeja tukumatukake ntukuruku na kumatuka kawaida no twiro ruraje burwa biro kilomita 12 kuna kilomita 12 ro kilomita 8 ro kilomita 6 na ro tukuwa keep the doctor away taku ro kilomita 8 kuona lakini ro ndoro uchonde kajukio madhaja yake kuma au twadhiria ndwiro kuketha kwina entertainment fun turenda ithira o family outing kana antu baume kujivinjari ora mbewembe kujivinjari kwina era gavana wetu agwita mountain disco entertainment bia korabia Meru kana bia gintwire na mantu ja mengi o carnival mantu ja gusherekea after ndwiro kwina entertainment kwina disco kwina youth bakauge bash mpaka che mongarukire kwa utu na maega jonde no tukwenda usherekea kinya reto akinya ja Meru ya gwitiria making Meru great na njira ya kurwa na mpange ya cancer na njira ya environmental protection na nyago kuri otari ndene Meru. So okuwa antu niba kuregister kana Meru na Kenya ba kuregister. So mtu personal like enda kuregister ate. Kwina njira ithatu mwanya. Ya mbere ni kire bara bena access to mutandao kana bara bakomba gutumira ida thimu kana mitandao kwina website www.mountkenyaran.co.ke wetara ni uguikia steps cha kuregister na ukariambia ira ejire ni kwina paybill number kankado mathiria ukaregister through M-Pesa ikuria ira through M-Pesa paja thatu twina maofisa jetu ndene ya sub county chetu chonde na ward administrators betu na ibagweta bethi uruka beandikithagia wananchi kwambiri Jumaine tuketha twina desk ara hospitali yetu Meru level 5 nyobongo bandi bachiandikithia oro kwenda maskuru jetu colleges tuketha twina desk kunde kwa na nya uketha otikinya kunde ruma kuringa thimu afisa betu bakeja rori pakuandikithia. Okay. Wacha nikuja kwa daktari. Daktari, umekuwa pale Meru level 5 kuanzia mwaka jana. Umekuwa ukipokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali na utafiti umefanywa. Kuna aina ngapi za ugonjwa wa saratani na ni ugonjwa gani ambao umeumiza watu hasa hapa kaunti ya Meru? Okay, asante. Hakuna ile tunaweza sema hatujaona katika hii kaunti, lakini tukiangalia kwa wamama tunaona kansa ya matiti, kansa ya njia ya uzazi ya mama, cervix, endometrium. Tunaona pia kansa za tumbo, za njia ya kumeza ziko juu katika wamama. Tukiangalia upande ya wazee tunaona ya kwamba tuko na kansa ya prostate,
pia kansa ya njia ya kumeza, kansa za tumbo, kansa pia za mapafu, lung cancer. Kwa hivyo hizo ndizo tunaona sana sana katika hii county yetu. So the most common? The most common for women, breast cancer, for men, prostate cancer. Prostate cancer. Daktari Kemi, nuthirite kaunti ya Meru no kuona mantu kuthira kithithi kama wakira thai, right? Ikuthira kwina sensitization ya kwana kire akariba kaunti ya Meru, maybe ura muntu amba kuthira aina biona ni libe murimu wa cancer na ke hospitali kuthimo no to baingi iba watu bakara yuta hospitali muntu ko wakaro imanto nto yeo ikuthira kuno nto abuthira bukendelela maturene. Yes. Yes, twina program nene muno ya gwita nturene. Ingwetikia mwanka na ndi miaka iri thiri tutita sub county mbuga chionde kuthithia screening. Twambiririe na screening yaja Meru town yo metaskes. Twagita screening nene muno tuna partners bawitwa International Cancer Institute bethera bari Eldoret moi referral. Ije ukienda kunenea mwanko relate na bara ya nene na ndi twacho hospitali rai na onene kimantu zaja moi referral hospital Eldoret ba tukwata tenjara muno tukatha twina bo ndene Meru county tugeta sub counties last week turari Kangeta that is Imenti, I mean sorry, Igembe Central screening tweta nturene yu antu banyi muno ni ongirijeri barapejaga na tukabagania tuketha kwina screening chikwenderea chia akuru kana ase na kwetha kwina screening chikwenderea chia akuru igitane riu na kugeria kumenyithia antu mantu jara uga muntu amba kwithwa akiona na kathina fulani agakira ikaranja akiuga ngai marogi anga nimbi kintu kimwe kenda antu bamenya the screening yake kinya tutha tukigeria kuthithia education is a very big component ya screening. Nonto antu bara waketha bara antu ngirijere kinya bathikiria na kinya kumenya kitwejere kuma gikaunti kuja kibo mashinani tutikwenda gwetera beja cibitari beja gutegwa igitethetie muno mbere ruro rwambia tariki 22 tukethwa twikibiricia njere niwe witia trimiti na ruro rukogewa ruro tariki 22 tukethwa tena screening 20th na 21st kibiricia na ntuba nture yonde bara bakomba gukinya na kombekana beje bonde tukatha twina daktari betu bakuma level 5 tukatha twina partners unda gwetaba moi referral tugweta na bonjara muno tukagita screening na aria kwamenyekana kwina kathina kidogo cancer daktari wetu agweta chekuru cervix na breast ibomba kweja kuona utethio ndene hospitali Meru level 5. Okay. So waziri kangu utale kidogo barani ya daktari woke the tuingira ndaka chetu kuthira daktari ugonjwa wa kansa unapona? Ndio. Tuko na wengi ambao wamepona. Na wamepatiana ushuhuda yao na wametibiwa hapa tu Meru. Ndio mtu apone ugonjwa wa kansa. Unapitia hatua gani ndio ugonjwa wa kansa upone? Usipuuze ukiwa na shida yoyote. Jipeleke hospitali, uangaliwe, wafanye uchunguzi, waweze kujua kwamba uko na ugonjwa. Ugonjwa ipi, iwe lolote. Lakini ikiwa ya saratani, basi wanakuelekeza katika klinik zetu na unaweza kupata matibabu ambayo inafaa. Kuna wengine ambao wanafanyiwa upasuaji, kuna wengine ambao tunafanya matibabu kwanza ya chemotherapy, alafu tunawatuma wanafanya upasuaji. Lakini tunakuta ya kwamba pia kuna wengine lazima tuwatume Nairobi wapate hiyo radiotherapy, lakini matibabu lazima iwe coordinated. Kwa hivyo huwa tunakuwa na mikutano tukiwa na madaktari wengine, tunashauriana kuhusu hizi kesi na tunapatiana matibabu ambayo inayofaa kwa mtu ambaye amekuja na ugonjwa ya kansa. Wow. So the treatment is individualized for that patient. Okay. Na tukifanya hivyo na tuwe tumepata hiyo kansa imekuja mapema, tukipatiana matibabu ambayo inafaa kwa wakati ambao unaofaa, tunakuta ambao wanakuja na wanapona. Okay. Waziri kaita getuka kuthira ndendo tuingire na uture mitaratara ya muthia mwakira tha ikiri ruru ikari atia na maybe no ture kuna mitaratara mutaguthira kithia atakiri ku support ruru. Ni bwega
joro twarikia kuuga rwiro ru ni Jumamosi renge ya tariki 22 ko tutigire kiume kiake tutigwita ngugi twinkaja department ya sports turitana joro wigwa daktari ba level 5 na department ingi chonde turita twi county twi thirikari imwe kana twi gikundi kimwe na hamwe na partners betu mitaratara ire tigere kumaja ni kuromba Meru mono baichandikithie gukinya itwonete baba ingi muno baome bachandikithie lakini aja Meru ambuge tutakinya araburu turenda twithire itu ya Meru itu tutongeretie mantu nejeja antu bara tukuga 5,000 kwithira baraba ingite baome muno jaba Meru nontu joro mbugire itu tugafindika ko ndaromba itu chiandikithie kuna pay bill nkaejen munera nkaejen ko kuna mitaratara njirengi tukugira ni iwe gwita screening Alhamisi na Njuma ya na inya tuketha tugita nturene nau muno rutere rwa buri rutere mutindwa na mambuge patient cha Meru kwera antu ibachandikithie tuketha twina maofisa betu na inya roriera ya road shows entertainment na road shows no ngari nere entertainment kana ki advertisement ya mantu jara tukethera tugichiandikithai ku antu ibachumirie na kinya burugwa kinya go twiko kwaga njo join o participate kana okungwire one antu be matuka na pakia fan jora tugire ukitha kwina mantu amega mo. Thank you very much na tuba initiative ya kusave county ya Meru kumanekire na murimu wa cancer na kinya ukuri onture bwetu na kinya utalinde ni county yetu ya Meru na ibwa mutage na tuba kutho watarite na batu tuborore rwariru tuwatane wona chikinya ithatu kirinteto cia waru ithatu unbetawa mutambe ya dot Eje ni Meru TV.